police for ye bogus. O ma ye efunu. Asoja for ye sa. Immigration aye sa. 5 cents aye sa. Sa ko ka aban o teso. Eno nti so obi ya ade na ko report wa. Yen so nti me se MPP party na da hono no. Me nya obi a obedi party ni ma otum se we die. So di party ni e to abama no na obeje Ghana be ye nyam. Ye ni bia sa abiem. O munni na ye adufuru pefo se ye wo pie free Ghana me ni aba fa wo se good say no wo pie o man bone mo. De enta me kana sa ne se chire bia nimbie wa oni pa bia ne nwoma we tuntum bia sa na adwene na gini dem. Niema abrofo de mmara be ye adwuma no ye de me wo me wa ban me ye say me ye party member. You see na omo control police omo control asoja for. Okay. Say no politician kura o eri mutu mutu say obi to TV na remote da ho no de change stations ono ankasa yere epe. Say me need tracks ema NPP the NDC. Na parliament ina twede bo na ye patamo na soja pata na police pat and the soja for na jini sa so a kamu start sa mo bo twede na nkomo so do mutuo no eso kunkumo mo ho anten koman betina jina na me maye ro fu kwa pam we no sa betena so se on be bu o man o MPP abai na boga na fo kokosa amamu nya no MPP boss na NDC na MPP mo mayen fa kwai bi so emfa o mfa enti NDC the MPP and the bogus youth no mo mayen nya koroye ni ba be youth group. Okay. Atia NDC the MPP me Abusia after say NPP for a call akotia by election e ba party no eda former e won in 9 che say be ni bitimi asori sabre honorable Ken Akompreko Ejapon de Nsembi ababeto monten so amagana fo ebisa se apapei why na adwene se opeso be di Ghana man pani a e MPP so no begina e de be di man pani na na wo kire se sabre pa be MPP gina do ne kwasem ne se NDC party kra e ho ayakono e de achen MPP party no enya ade se obi e de MPP ko gina dwa so na se de NDC so ko gina dwa so be NDC gina no obi akra nya de a wo behwe ho na we no yensem a honorable Ken Akompreko e de abebesu dwabra na woni ne nkofo e kasa na wo kire se ono and was the NPP for e de ne base ne be no betimi abeje party no de so no asan age tumi no e de ama NPP for e no na Ghana for kire se wiase no bi nkum dwafo emfendi dwa nti se opese obe Ghana man pani na e NPP party ticket so na wugina de a e hu hia se sa ensem bi se no be keka Ghana for so e kire se ne Kennedy kan e no because hard way de be NPP gina no e bi kwa kire se mo to vote of no confidence kwa Frontier National Executive because womuntimi enye adwuma no sene omunya omudidie no weni nyina ne ensem wa yesi hu kunya ene ye ba behwe mensa ka Prophet Abraham e wo menchen wa ha na mensa wo bani be kono ho ne de nkomo no ahyehyɛ so na ansa na no mensa so nya subscriber tim no so na de be wona ka ho e too much gh wo de be wona ka ho sene be na upload ni tum telephone be won ka ye no so sene ensem no ne nyina esiti abuso aka ba ho ne mu difu akwaba na fe ye ni nkomo odifo mu akwaba nya ba ka se na joso papa bibia boko twede ampo nyankopon ode adom amaye bone biye ni hono e de nyame ase ya after say NPP4 e call akotia ba yi ene party no e won 9 pass abibi kra kire se ye class captain cry election na say NPP kugina obelusu ibi kra se wopa by election nsi e wokumase omo stronghold omo kwa omo belusu ono bo kra be kan sem amagana fo ene na nya adwene wo kire se NPP party no any NDC party no sabredi NDC for ho akono kra somo your bank omo nyaku e chen MPP bi se obi a wo pese Ghana e to so ba na be president no e NPP ticket ni so e na wo begina ti sabe wo cancel bi se the group party no hufia na wo mo party no any empu wankasa e bi so se e nokra na na waka no se ne Ken ye nim no nim so no asem na efita ti sabredi MPP party no enya akono ti waka oni ona wo Ken Akompreko ya adwene imi aba amedase e ma otifo no wahwefo nyina Kennedy started kind of for MPP onyen akotia and started okay or started 2018 the monetano pa and over catch MPP aban say o mama tax akosoro e mamuni enkoyi so once so mamuna on bako opposition
2018 was started, but 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2021, 2022, and I'm shaking the Hong Kong. So, Moko Twaba Yidi will be DMPP, a binding no man to a ye Kennedy. But my team qualify as a president. And I'm some of my collar because who shares our comma. NPP phone paying for be friend. Nana mo delete video no. E wo no. Na me do mo friend me catch am say me video nya kwa air. Bibi ya delete no jo twede ampon yankopon. Yes wo twameti. NPP party no nya akotie na agu no. O ma gu no dada. Kennedy aka kire o mo for long. And na me catch so bi o so o monitor party ayi bia no be wo say Kennedy started 2018. No na do started kontokwa. Wotimbe dina temina. Se niema baby omodo o mine kono enye Kennedy aka. Odi for so ka se MPP party no enye akotia na eba beguna egudeda. Maybe say inyina so be na wo de kan sa e opposition no makone na ekoso no sa de a anke bi mu kire se party bi akọ opposition a na NPP for FM ya de a wo mu fam wo hu wantwi ni kikikiki at this point nso so a womo kwa kwato flag bearership abaninse na ewi saa na ebe hu tene no nkyere se party na party a egu enti se wo ka se party na egu a onyina so ne se party na medical ka cho me se party na egu abra no munya mfiri aban obi nipa bi a wo ne tane awo ba bia me kasa bia hu se medical ka kire NPP party ne se party na egu na abra no mo teso 2020 me ka cho me se wo mo hwia ya nto aba mawo 2020 omuti abamu nyina na be bona na do kokose sa mamu we amode teno mawia ama kuro baako MP kuro dua ya me no team efrem anopa bi abro MP o e ka kire me se omo party no agu ene sen o ma me hu se e kwan a e da ofri poko ase kopem nsawom abana tima bobo se 2-3 times ama sikano antima anya kwan no MPP ni MP ne ka kire me. Okay. And secondly, train kwan a menim se NDC ade no NDC for no ma de nyamba so de a ene me kai NDC ne MPP aban ne se omon ka se train kwan a e da ofi kwame kuruma penso e be si ne MPP aban ya tut sa train da de ne nyina akoton ade odi for den HSN MPP aban na de na kire se ade da ho na ye aban ade ne ye tutu ade no firi baabi ekoka kurofoforo ade no nyese ye yesie se ade a eda ho a watam ne bako e ye dade na da fam na mu tutu yie de na kire se aban se ni DC ni kronum assemblyman ni kronum MP ni brono no so enti sa aban so ni mo hwe ya ye tutu trend ade ne kono na sa aban na oni mo hwe no o pa kire meden ase we ni ebu na nkarefo na se wanya aye ebu na nkarefo na nado na aban na tutu trend ade na ton ade en kan na nkawe na wo be na wo bu ni kire ade ayeye e de shaw se na make we say ne wo ke odi for evidence bi eni ho a wo de kire se ampa evidence wo ho kire se trend ade e government okay ama government ade no yan tutu trend ade na anajo uti de meka no odi for meeting yan tutu na anajo so ko nsawo pa koro baako nam ho o ma tutu ade ni nya de ayira yi mu ba bia fa aye wo ba amasa ma he kwa kopem kotuku ya tuni na ko eko enti de na kire se ade aye tu kono aban ana police ana DC ana se ebia MC no wo koro no mu ana se assemblyman ana se MP ni betimi aka atem so on tida se trend ade na ye tutu okay opa mama so ndidi na ado ata mama na woso sisi ya meboa mama ne wo kasa ya medidi da ta beduru imre ne wate okay meboa ka kire me na trend ade ye tu saa na ni nyina hwe saban ne se ni ma ye be chew woni me nyese me defend aban anase bibio ba hwe yen hwe Ghana man na ye bubu no ade bu ho na ekochiwa ya na se supervision na wo fom se bia be ka de se aban na ntimi ama nani akọ because achimota overhead ya ye awia kete ubedru ho na okwabrane wonya aban dwuma yeni
or the pickers soul overhead no person we iron horse na ishimu. It takes another citizen to meet catch and say adena wo ye no jai. It's no adebo haya na enye abai yam famra. Okay. Mama nchiro solid no. A police for your bogus. O mai efunu. Asoje for ye sa. Immigration aye sa. 5 cents aye sa. Sa ko ka aban o teso. Enu ntese obi ya ade na ko report wa. Yen so. Okay. Tie de meka no. So won so obi ya sa ade na di meka ko report wa. Yen so. Said the men ka say let me be chim say die na asie no ko report na ya ka kire wo say police for be ka kire wo say yemfi and so mo say e sa bi sa be to so kwa ha nti wo ko report no kora no after long last no be kwasia na wo je chedi sa enti o man we na nkasa no da bia me ka de kire mo say ye nimpayifo papa bia wo man no me ka aya na mo no me nya agen eye sakeke no mu die so keke so wotena se hwe aborofo no nimdie nyansa a mo de ye niema de da na mo man o man fira ho kirem be da na ahoto na wankasa no wotena se wotimu se so wodwene ye mpanyimfo na wo hwe ye mpanyimfo na wo de owo aim de owo talent de owo vision o betimi da Ghana ama Ghana ye Ghana nanka obetena ho ase wo kwa brichire na train kwa da ho na watutu wo wi ase aban ni mo hwe na hwan na kotutu ye enye so tu ba bi kakra o ma trofi ama sama ko pem kotuku akosi wure mo asoa de akọ ka be na ko lodo ye okay wo tie de meka no trend ade na ewan e wa Ghana te firim payifo no ko sin kola no ya kromfo de bia meka kire mo se Ghana entra so ye sofo ana wo nyamsom ni o man no o ma pro no o ma se no no kore ba ko pese nim ente na na do na aban ene wo so ne trend ade ne tutu ye ente o mo ne tutu di eton ne di ye ai ente na wo ke che say because of san ye na course nti na NPP party a good dado na say almost ene ye no amamuo ne gifro mo nsem enye se agifro mo nsem se omo pese omo control no man timi o sika die no krono aba omo mamuonum annual ross 46 million now ahuri akọ 89 million a day die na si die na aba say ya tutu niemam na ya tutu niemam ya peja half say ade na 40 million now another 40 million koto so na 80 million at once some bit say na Kennedy ka de kire wo mo se niema ekoso mamuo no mo betena opposition ya che se munnim ne ya kofi a betena fi ya che se munnim ase kokko na Kennedy ebo kire NPP abanya no mo ti abana no mo nya so mfiri aban ne mo no ka kire wo enti we NPP aban na all NPP aboyi Kennedy free wa no kuri ni bia ni honom Odifo Kennedy ya wo bole subu bi so kra e kire se abra NPP aban no wo so no so yo bi a or benefit wa aban no bi board ahodo e de ne to so ne ade contract akese ni nyina akọ na afa etisi wo no so beble mu aban ni bebra ene na wo no so ne aban no eni ni ye because MPP ban no wo ma didi enje za bra person pese oyi ne ho film no ye blame game bi enya ade bebo ano ma men kire Kennedy one MPP partner da house ha no ye ni nipa bi obedi party ni bi mu a ye hu ni se we de odimo Dr. Baumia wo ti ma men kire wade Honorable Brian Champon ma men kire wade okay Kennedy ya mo kam ni Kennedy na ade ba ko pe ana ma kuma to feel in life ama penasem e wo sa ade no MPP penyin ba ko na ba ya bi ko di agoro na ba ya ne die ne kuta so wara nsu o se peja na na me no wa yesi peja na wi na me no wa yesi Saba ya na yes ano di video no ba ne Kennedy be ka sem bi to what say na me tie no pao okay wasi saba ya ni no sa di video for ba o ma me no papa be yira no on kan hu se o mo na ti aban nim di phone tie me ye Odifo mte nim di kasani a wo pese ye to abayiu na obaye opanyini edi o man so se papa panyime Abraham to se me kogoro panyin goro na akola bi goro a na ko fa sem bramia men gina wo
abaya wo tumi a wo te emfa nkoka abaya no de opeso ye enka nhye na mo ye de fata na ne de se a ya na ka entumi nkoba ne sa nanso omo ye nniema entene na okoka ye say hey wo kasatia mpanyimfo you see entene sa kasa na ma hu se enti ya na he fa wo ya wo ne kurum ana ya no won kontompom kede de be ka wo ha fefe kama so we dey wakasa eduru ba bia na wakotomo mo ba bi basa na wasese na asem enti me se MPP party na da hono mo no me nya obi a obedi party ni ma otum se we dey so di party ni to abama no na obeje Ghana ba ya numunyam ye ni bia sa abiem o munnyina ye adefu pefo ene pesem nkomunyafo ene fom ana wa fom e dey akotena opposition na dey wo ni nie okay NDC for no intimate show mo no okay de entia akonkon ho no wutie say ye wo pie free Ghana me nua ba fa wo se boot say no wo pie o man bone mo odifo de ntina wakasa de entia me kana sa ne se chire bia nimbie ye chire chama wo ntumi no ye nyankofo mo sore ko ka chire aban ne se so omumma no ekosi ade cheye ana ayumre so wan yinu a abani be hu de be ba no so ne ya yi no no kofi enti se kire bi MPP so ba forward na ndisi fo na disika ne ya kwache no a no mo so aba hey se mo yi no a ko sichina wo a wote so no wo aban no be hu de be ye wo no so yi no enti se no so mba ridi mo hu se kire bi antimi kire bi ma obi a be disika na onsuro bi odifo enye se ebia womo chama wontimi de ya woken yokuda to nsafre no na womo kokoche no womo baaye omama ni se de omama ni bio womo hwehwe nsem nim enti NDC baaye woma nye chama wontimi nkwa na womache omacheche afan na no ye kwama kochi kofi akpalu Shatawale so womo kofa no Shatawale nya abaya se mfa na fra so womo che Shatawale de so to no nyo eni ade enti ene se wo ya aban adwuma ye ni na ye chew na ye hwehwe nsem nim na se ebubo de a ene na ye de kujira ma amu amawa se no ne interest aban na ntimi anche we bi omo hwehwe mu no wasem no dibem mame ka asem nkyerɛw se NDC ahwehwɛ MPP mamuo no mo anyam from so bi omo hwehwɛ trend ade no wan no na tutu ye enti no na ye problem no me the trend ade no tutu no ewi me mamti pae me ade no mamu ade da ho a ye de twɛ daache ahwɛ se ade no ba sa ba ye adwuma bi ana enye adwuma ne ye tutu ne ye nim o ma me check the reason ekfiri kwama kuruma penso na wo MPP baaye na so monya trend ade kwan a sika fonfom nko betimi aye but aban bi aye ama wo betutu akoto ade ade no wan otie okay me bibia ni wo a MPP aban se me de me kokoro me tise e be vote ko sa party nem bibia nya me sa nya se me te ha na me ka ana ma me ka se me nche me ba se me kan se na fi se me NDC ni me ye wi a wa ha won keke ba bia no koro wo bia me de to se mama ya de enya 2014 the first say dun katia ka chen se mama be lusu suban ne ye we a wo de wa ban mu nte no obe lusu ampa lusu yi we de NDC mu ka chen se entime ba se NDC be to form ka se so for mama ka se wo di fo abra me ka se ma ento form ye be to aba me ba e be shankom so for azuka de timi kusu no be shankom etwa ese bo setan conscious ai se ekoba se ono no kom sa o hye no se amema ye be hye na so re dan ana me so be ba na me ka chen se percentages na ye to aye nya no NDC be nya ne bam e ba buru so bebiri na odifo Abraham shankom na wo azuka shankom twam me odifo Abraham ka asema de bi si kyerene de e ba kyena na wo azuka didi fufu ama ofu aye kufu utimi nya fu kufu de be shankom nkom toro e be tim twame me nkom papa ne enem e be yi dabi hwe MPP aban no omo kwatana sese because Kennedy na me back no ba na steady ne sen kaye ba ko minu ne nsa bi on fata so be die ni mu di edi president no odifo sa waka se wa steady ne sen kaye minu ba ko bi a waka ka se on no yo bi a waka no credit da enti no sen kaye no eye ne we ne o ka ka pa kore na o ka no na kore no duru ba bi a ososo ansam so e wo ba bi se wunya kore ya de na nya ma no hu se mi nya de a wo ye ne nye emfa huna eni tum ye kura o enko huna ni pa ne se so sa de video ba o ma me no papa do huna amane
Mama papa na. Yeah, she say enye futuo na honorable de mai because no cross say NPP abai na wo akonya ne so. Na nipa na the sex tape babont no or national security minister. Enti the bresa no na ori na kogu mpama grosa na wo de babonten no. Se ne honorable kan no anya kokobo amfa manasa de bibu for babo bibi betimi ato. It is what kind of say enye kokobo ana no wo de bo abai wa no. Kokobo bi wo ho a ye mon kan kire ni pan se kaase ye na eti aban. Okay. O kasa na attraction. Na huna no. Wo di hu eto no so. Me hu no nte no aka de opese wo ye na ahye. That's the meaning. Okay. Se me no kasa na ka cho se me kaase me na me ye sofwa. That me gina me bi so se wo koso tokoso hamia. Me de awade di be dome o. Se me ya me di me tumi ni me post na me wona be hu na. No maka de wo ahye. Na de odina asem ma ono abayi no no ho asem ano ko so wonim de entia e ba na sa wo tama papa no ekofra ba ya no nam anata mo ye o video call to nine no na wo kenidi na wo ka ho na wonim the call mo ye be duru sa ta am no na wo koje sa ntokwa ne ko se ye wa ba ndi so wo aba na wo fum kura ye kai no ntumi sa na fa wo tumi no sisi ni panana you see Ghana mini aba Ghana me mpai bon ne se yutu no maye nya koroye yem pia bola gusu no mfiri aba e mamunum nkorafo na doso mamunum ento mu gina one way o mu adwene kleke orifo na no MPP kwa akwatia o kan threat na edi ma adwene akwa akwatia election ya na no mo course ne threater e kopie mu e ba ye ema sofo avoka ya wo ye NDC be threaten minority leader say what say yes or minority leader Fenyo Markins ababe YY NDC for post e ni ade na omo bae no ni tirim kwa se omo ambeto no se kom beto ne de ne kasabri ki a set date fofo ya yes akwa by election fofo Fenyo Markins a say eye ne wanwa se omo anche sofo azoka because that threat no be threaten no TikTok for bi koye live ye kwachi wo mo nti we dey open camera na so tinya kanisa e wo se wo mo che no ne ye kwa so akwatia no odi fo me nyanhia woni wagenche umu ne sei nya ba yamra okay wa oni pabia ne nwoma we tuntum bia sa na adwene na gini dem me de me ka se me kamen sam na me steady sam na sa na mabeka wa he oti ko beka se me ti camera na mu na me kasa sa akeke yen sua borofo na da bia ye tu kwan Ghana payifo no so mo fro play ko no mo ba no mo sifo no mo fa wie mo ani mo na borofo no diafra koda bo mo fa borofo no nyansa da niema borofo no de mra be ye adwuma no ye de me wo me wa ban me ye say me ye party member you see na o ma control police o ma control asoja fo okay se say no politician no kura o eri mutu mo te say Ubito TV na remote da hono de change stations ono ankasa yere epe se Ghana police for na sana politician for na ye wo mo se me ye abai panyini bi na me ye bibi wa hasisia ya oja anya bia patch you see ba me na nka me kwato to twede bo bi yeso abra police for ka hankopu gumachi ya se emra na chance yanko sada na police for njina ho sa police for mon ko school mon mara na say yen fa twede am boni pasa akwa okay so wakwatete posters afri wayi mu a tini yo me NDC ni nyafe na me kokko condemn MPP ni say ade na wakwatete waye wafom meboa ade na wa mamra na akofa no say it is kana ko ye ye fa na say posters mo ano ono so ni wayi bi pen so ono so wa ban onim say enye MPP aban ana print yede komo mo ye ho adwuma ma printing ye tua wo ka na de ye suma nkwala ma mo di sika ene nam tie sika no ma ko mo de akwatale meboa ene wa kwa wai enti nyansa mo di bu o man e ma ye nkwala na hwe mi die furu mo ho ene ne ye nketenkete furu mo ho no se wo be kokko pene sen kam nya no aka be to aba foforo akwotia that means you go to kill the person wo kokunu meboa enti me bu sase niema na ya ma omo ba omo ba ye no ene nwie na esubi aya no mo ba be omo pese ye hia omo ana ye me kwade manyini sese me nya akwala 47 day me ko 50 years enti ye mfa ne se nkwala nketo no mo ba 18
17 60 and share me ma say and some fanto amamu so saa enkopem mfie bi so no na o man Ghana betimi agina ayi ana okay aha ndc ni di for menya judge mo wo ko prepare no e wo no me ma odi wo maame nyo maame no ka kire MPP ni so onko white posters ne nya na maame uti awase o man mpanyifo no west be free no aba bia ye ma emunya dur na nya sansem die tire baako okay ye hunu saade no wo be di maame no enye o maame ne ka me sisi ak me ka sei se me kasa fom a nya me maame ne share me maame kwa mete na woni ba bia mete mokoto mo aba no kwa e bia maame no kwa na saada no kora no o no da bi o no kwa bi kwa won fam politics na ho ente kache ne se nkwasi asem na wodi no me kire ma wo hu se wagimi but enka nchen so onko di ni maame woni se obi ko di ni maame ye mojafara ente kasafia wo fi se wo ye saadi parba mramo na wo twede ampo nyankopo no wa no no ma ya Canada da efri se wo de wa no kache obi se ko di maame a wo hye no that the command onko di ni maame ente kire biem akola bi agina baabi e bo bi asom se ko di maame a enti wo sa apre ni betimi akase mrama kwase yenko kire na ko wodi ka ama akola no se ntokwa itimi ka kire ni panse ko di maame ofie na ye de ensa ko wana no na wakola afri kire afina so wam hwe MPP tam ebisi oni se me ni tracks ema MPP the NDC so mo MPP timo kontokwa sa bokoro no sa dia ko wura parliament na twede ye hwe enti ya mo fele de omo ya omo nyema sa na ha we for kura boa no num wi no ma soro ko bran kantin to pa mai na mo se mo shamra mo boa ma o man na gina ma youth na eba no na ebere bia mbe hia bia ayakodi maame ebere bia obehia bia ayakoro no na parliament na twede bo na ye patamo na soje pata na police pa ente soje for na gini sa so a kamu start sa mo bo twede na nko mo so do mutuo no eso kunkum mo ho ente nko man na betima gina mom na ka wo se bambofo na omo no ye omo tene ma se na ye sa na mo mpanyifo se hey ayan kontokwa wa ha bada bia omo na ekọ anam bambofo na ka che ote munyai ente mo na bambofo soja se no makọ ye training omo ma adwene bom no mo na omo kwan mo da se ye hunu nyansa firi omo ho omo mom ekọ a omo ye kom na wo no ya protective se wo de ye nji wo de bia obekonte ye mbo ho ba mo ko na ya pata omo na se mo de bia no police fo na soja fo gina ho twen mo se mo be ko na ya pata mo ansa na ye firi hey Ghana payinfo nsua nyansa no mo de o man ne kwa hwe asem ni die ni o man mo bi okay odifo ni esi se ekoba na se ye ntimi anche sofo avoka ebe ye onwanwa sofo avoka ye ntimi nche ne kire se o samu die wo me ne se MPP ni na comment wa ya de enfom so Sime. Eni odifo bifu kuma won so won fumu nya. Eno na me kire se. Senkan nyansem no. NDC ni wafom. Men kase na NDC no so NDC ni me kwakama no. Diente wafom no fom so ni na nie. Je wade bi wo a eba se obi edi me yere. That moment obutu so na me twese kan twa no a ewo okunu a. Judge na odi asem no. Jewo de ode be maw ana sade ti so na kwa hwa no ko twitwa no kunu a judge na odi asem na wonfie so ode be maw ko judge mara no mo ewo ho okay jewo ade a yese abufo ne baaye no wan nyene ho na wo ye atwa sana na abufo shewo ene de wo koye ene wa ade a wada so se me manya kase waye me yere si ne me kunu no na ade a che so no ko kunu a se de okuna twice na man 10 years ago e ba 15 or 17 years wona de yes wo head up planning enti avoka na e bia o ti se se si ya no a shana bufo ana okoye saade no but promise so aka ho asem o se oni paba suanyansa na mfiri hatu nkokontam so na be wie kire oboye okwase na wo ye jimini promise aka ho asem Badodi for yenhwe abra o chere se minority leaders yese watete posters ni ade video bia besi ne yenya video bia be dia dance yese minority leader awai posters ne momo no videos ana wo threaten no de ennamomonte so enti se ko ba se yentimi nyina video no so a wo ka asasem no wo ne yemfa nche no se ne wo ka se yentimi nche no
the entire saint mention no Minyaba. Why now so on Quachesa avocano? Ghana police. Ghana police and why they control Ghana police? IGP. IGP, why they control IGP? Odifo nyo bia ne control. Mampeni ne yi. Meba. Okay. Tie me. Asomwe ameka wuntimi kaba me metimi aka. One vice president. One John Mahama. I said unkatia. Then John Mahama vice obano. Sameja mfimo. Any side ministers takum so there or more ebi no kwase ye no. Mo control police no. Se BBC a omo fa phone. Mahama be frɛ we Mahama we be frɛ Mahama be frɛ we on be connect omo kai yan frɛ IGP ne yan kanchi so on control ne kwase. Wo ti fie na wo se national commissioner e de mmara na de ono ana de ne mmara eye dan eye na djuma but adenti no munim se ono ana de ne mmara ye djuma ya no obia ba no okopia de eni wona afa no koyi de wona afa baaye so ko munim se mmara na ye mmara ana korono ni na control ni mu a enenka NDC baaye ko mo Mensa entonkoso nye ade we de say national commissioner adena mama baaye akufado baaye adena opam Mahama nipa no salato say koye because salato say ni na afa nti se aba na etia no say di ko say e won say yes via fa twa figures fa o ka onye na wo ko ntimi nka oni wa fa ento mo aba mo twusu de odi soja pay ni minister Mahama ne be yi no won be tena e board no ma tena se when he o be boaye won be decide e wo soro won be committee me ka se wonim dia Odifo no minim wo na wo me na minim enti no e kuo ni meeting ana omo no ehuni se okay ye the way see her otie obetie asem ye the way see her obetie asem ye the way see her enti omo no as a police penyin no asem see her ono person ye bibia on straight nkwaye o yes sorry consult abai okay say na aba metimi ma ye ko arrest ni panana o se twan chire na wai so when the yado bitimi ache how ye chire kura omo police for kwa ha kwa chire kura po mo ara sai ja no because wa bam se sa de ntimi so mpese me koye MP wo mkrom se be ya me so ye ntimi ncheme Before ukoye na let me koye bitimi ache e Ghana obi amromra so obi bro so ai mi aba tie me amromra so se me bubo ne nko ade kan ni bedi tie de yoko fo ko chicha ma wontumi no eye me a kamenya mpie no kropa na maka kire won naduye hwe sendi saba no mo se MPP fo aye nema di ye be chi wo mo won sheda wuru de odi mo pa ye be chi na tumu obe won be ye se ya nchanchan fo o mo ye kono man ketenkete bi no me ya fa mo ko 22 years 3 years ta kum sina kasa se chama won tumi no ne o mo ana ayi Canada pa na mo fe ne se na na do nia no California tamwa no mo te so aye se sika fa bank fa sika ye se ko fa won asa anya do beti wasam biem won nam ba bi wan e ko che no special prosecutor say US aban fa ne mra nti ye twen so mo de ne beba minya ba won dem asam no mesre enkwatente de mam okay amen na masre enkwatente de mam mi ankasa mi padua amen yan kwa nkosi Mahama sore so no na so obi hu se kwa na akodem a enkosi he Odifo sabre asofo bebre na be hye nkom se by election de ne hu ye isu afi na dodo na aba beba ebesi parliament house ebi afi wo mo chese ebi hu by election dodo pa ye bebe no so ne ahwese ne tie na ye hwe ne sign course wa kotie ne MPP ne sese wo mo kase ase executives na edi MPP fo nanimu no wo mo na ase wo mu ayemre wo mu ntimi engagement ye nso vote of no confidence na ye nyi wo mu nyina firo ne fa wo from ra MPP fo no na ni kwase ye to aba wo san ko gina so wo so pa abato omo na ye niam dia ma anka Ghana no nimdie ekuta oman ni pa ankomo ko ba bia ankomo ye mu hu te se na na adoko asante origina omoko huru no abaye korana mama kora asante origin fo pena asam korana ye nkoto no huda en na chese waso wo se MPP fo ne ye niam ma oman no ekuma tui mama maye ru fi kwa tamu we no san betena so se o mebu oman o
MPP abai na Ghana for kokosa eno no ba ka chem se me NDC ni ande mfa me ho na de me pese me ma Ghana ehuni se de on be ye on mine de on mine tumrika nkola akoto checheche to okora mo mpanyifo ne se maratia na mo de tax akoto so koto cheche bara ne yenche scan yenje tax ne yenni so mo je tax mo de your mine ye MPP for the your mine ye sa on kwaya na tutu da ho on krofo mama ba e wasa akwaye ho yi ma ho o kan Santo region market ya NDC abansi ya ma ho so am market kwana kan tafo uwi tafo a ofe mamponten uwi akwasu ya boa uwi akokono no ni na NDC abani sisi market no saa de ma ho kajetia market na no me ho ba bi no be yidide na nya mama ne siye na nya eye hwan na nado nim kajetia market si oba de na wa ya ma santeman the whole 8 years asanteman sorry embe ponted years somboa MPP bye for 8 years o me yede ma o mo da mo kututu so around about some more ye agya ho perkesen akom ba bi tie amen ka asem nkyerɛw ya amamuanya no MPP boss ne NDC say annual ross ya ton sense say okay aba 68 69 odifo eno na bi mo kire say enema na ba form no ma ye ni because na no ye omo ba ye hwim na dollar ekodru 10 no mo sha ase so omo bosi NPP for sade ya mo ye counterfeit ade na mo ye mo hwe ni ye mo hwe se me no ka say dollar no asan ye hwede kwoto petrol ya san atu e ti sa enema na ba form no ye be san pagya enema ne bomu a ye ho kra be san hwe ya chen first no MPP ba na ba ombe ti NDC fo ani ka NDC for the community frafo omo ni mehye but who say NDC ba na omo too many ansi gold so omo ba la say ni nyina no omo nim ade a yankofa gold nkantan na yanka say etu MPP ba ya omo say ye pam nkwala no na chama wontum de ayo omo business anyanye sika no NDC saba the second time omo de omo so ye fa galam say ho omo de omo ho bejim okay afere se wo to gold a wan fanfa by ma wontimi nya ne say by force wuti twi na me no ka no see won se me ka che me sika ne twa en kan kire me se me NDC ni enti NDC wo fuma me be kan wo me se MPP fo ne ti NDC fo ne ni se duane wa ha aduane to mo kwa no mo so didi ho won se si omo no NDC fo no so abase gold nsem bia obi adawura mutu gold no no abeto ne se de ope nti mfa so de kwaje de wonni nto no be kwaso na wo beretugu sa na te kuya enne enko ready for ya mamu na ye wo mo no NDC na MPP no enne na me ka ne ja e dia kire Ghana ene yanya ye ti o man mu no NDC na MPP mo man fa kwan bi so mfa emfa o mo mfa ready for ever kwan bi so de o ma fa na fe yen kohwe by election ni asofo ahyehe nkom e de afa ho chese by election ne de eno de be ba kire se Jeremiah 5:25 awade se metwen krante komi man panyimfo office of former man no jopade woni se wa baabro mo Jeremiah 5:25 mo nti awade be si ase kum le ne kwato former bi mo ne mama ni mo wasem na mama ni mo wasem a ekofa asema bra wo mo ha mo keke mama na nkasa ne to konkon ho kire se wo wia wo mai sika na wan wia ne kwampa Bible say whatever Ezekiel 28 verse number 3 o say whatever twen kranta be si so no kum no wadiwu munim say wa Bible mo ento mo si asefo fom sika ne die no mama nyame ne yi ni edi ni mo frifie ka okoforo ko wubi nti nyame deliver no ambetana say play na wiem no ade mama we Bible sam ana oye akwade ana play me headquarter ne tu no so tunam edi de chi no ko bo play ne pampam be hwe for ma na ye wa sembe wo mo ka mo kabia nipa ne tie nipa nyanse ni tie bo se wagini mo ko play ko to fama o se aban na akọ piana to wo dia ana oni mo wasema we de ana mama oye play engineer na waka se wakwada ase to boat bi afiri na akọ lusu ana play na be bo form onye play engineer a oye repeller nti den ti no no ana yo ye that the person me say all over the MPP the NDC no so mo de ma ban na aba sa niam na mo di bu o man no
na mo se democracy na mo de bu o ma mo boa kokoti ne kaka bensem na mo de bu o ma eno nso ebi wi ase na Bible say Awurade dom awombrasefo na antaifo de osi won kwan nti obi oye me no bia na Awurade brɛ na se enti MPP na NDC no so ma nya saa ya hia ya kwatoaba na we de ne boys na we so de na saa boys na obi o ma bebre na jimi endi a kire nya sko pa adwuma ye minia ba na mama ko twama fu amaye okay the whole obi antimi senyo de wa ban ma obi antimi ndo saa do no adam do do fo ba bawa no banchin kwa dia banchin kwa 12 acres wow uti enkodi a kire na ere wo fa na da ko bi ba botuo na anyaw no wu kwase wo sika no so wo ma obe fia na wati 50 million je 25 million je na de sa na odi na chi antimi mbo wow ko pa adwuma ye na ba obera and the NDC the MPP and the bogus youth no mama yenye koroye ni baba ti youth group okay atia NDC the MPP me okay ai na nkola nyankopon woni mama ba ye sa koya wo be kontokwe mo so ye friend say so ko avoka we what twam eni kwansen ka wosa mo mo ne sa bata mamu no na adwene yin de aka ne de wonam ho awoyi MPP ni na o se yeso wa YY post me hu ye de na so te sa ono so na adwene yin ye wo nyankopon frɛ Jeremia no 13 years o frɛ Samuel no 12 akola na adwene jejuma afi na adwene ne pekeba enyi mo na pa when o from no wu akọ ade agya na ma ho pride bia ni tirim tumo ma you to yen hia nyansa ni nyai me NDC ni me MPP ni na ya yam wo mo to ntwene ni yam beje o man mu na ha Burkina ha young guy no he de hoye mo fele ni na wa ha bi wa Burkina ye wo koko ye wo gold ye wo damo he ye wo habo Burkina mo ni habo apo na da ho mo be fa o mo ni mafiri ha ana Togo ko he de mo ye ho mo kwan nyina isumu odi fokro bi de wose kajabi ye beka ne ye jabi ye besa amba na memisa se bibia ka chiri bi mu awde betu bia ya ka chiri bi mu ne se odi fo Abraham tena se na me kasase ya na me honhom ne mo bi na me pe honhom ne ma te so obi free se bi ha no te sen kratasem okay obi se me too good God yin tun yin free ye de spiritual same spirit and it took 7 book of Moses and the key altar na assassin na wutu gold no ma assassin bi na no okay the radical assembly listen 12:7 down o say assassin bi wa no na je Jordan su ni mene and se wanye susuma kwanchira tatwa wo be tu gold ne so be bresha wuntimi gold da bia be ko odi sika be wuram but e bia obesanya osika no ene kakra bia be da so na obetimi dia eyen kakra say bia oh mididi me tonta de but wuntimi nyana bebre ba god nso de me odi fo aba metimi ma god me ma god akwankyere e de mouth sisi e kim be de wo to god apart from China for obi ababa bibi obi ababa obi ababa ta obi an obetwamporoye okay ante so bi wa saati bi enmo ana obi sima wo ba ontumi nante ma ye karado sunsuma kwankyere gu fam de ma hu nanka obi sima sonda na tumi bi ne me da me sonda na me dware wonsu me sonda na me twansu na mantenta kyere me sonda na me di wa dayem obenya fablo obenya yare ma ye ma sunsuma haba ne dware na sa no mani na fro na ba de honhom and take a place e ma sama ba ye odi fo no da se me so da se me ni aba kase abusia ye ne prophet Abraham ena atwetwe enkomo ne numbers no egu screen aso betimi afre no na woni ne edi enkomo ne ha fa sunsun from the betimi aboa e was akwan no so e too much gh ena woni gu so hwe message so be ja comment e wo video no asede ma na fe for me subscribe button so ya kai so notification bell no be ka ho sa no upload no to mpo ne first person ya won sabidi kan aka no se ne ensem no enyina esiti all the social media platforms so kwa e too much gh o subscribe no like it no wa share no we bi so enye bi ahwe me den e the dark gold e be say